fila ko uli zandar somneti dan ko upasigin. Pastor Lalit Sikh Ashinotan tadi jun kalau pun no meta kapa missionary ante namasa tak evangelism station nunguna amali unaw ang saray lawin ena at kaparong bon na liwa manit paginin mala somlay pastor haitsen no fe in wait sunin annay na huna sasakti ngami ko ikalom ema tutu kasunghay ka trille na roven u upasip sumo rin na kela man som nati kapatini nanduna asuk lang emle itim no kama patim ro po na dingin pasak ro mita rin na kela man som nati kapatini patim ro po na dingin Ohne Trost, sie
Well, para mag-iswang tayo asin